U ovoj kući ovdje sam ja rođen. Zanimljivo je da je u ovoj kući niko od 83. godine ne živi. Ja sam bio tada sam, zadnji koji sam ostao. Tu je bila jedna mala divana i tu je bila prezid za sobu. Znači tu su bile dvije sobe, vidite ova dva prozora, tu su bile dvije sobe. Ova kuća nije nikada bila velika. Znači, a tu je nekada živjelo ni manje ni više 15 članova obitelji. Ovdje je jedna mogaza koja je tada, kad sam ja bio dijete, izgledala jako velika. Ona je danas toliko mala, u njoj nema ništa, ni vrata, srušilo je se sve. Izgleda kao ulaz nekada u neku malu prostoriju. Ako pogledamo ovdje na iza, je ovo sve zaraslo. A odmah kuća od nje, neki možda 15 metara, tamo je druga kuća našeg susjeda, između te kuće su bili jedan tor u kojem smo mi držali ovce. A ovaj ovdje prostor je bio naš kupušnjak, tako ga zvali. Tu smo sadili grah i kupus i tako dalje. Ispod doli sve je zaraslo, možda je malo zaraslo, ali doli ispod je čistina. Ovdje je bilo puno šljiva. I tu je bilo nekada konopljište, a poslije toga je se kosilo, sadila se repa i šalata, krompir, dobro krompir nije, ali kukuruz i tako dalje. Tu je bio jedan svinjac ili krmitnjak i jedna bašča koju smo mi tako zvali bašča, u kojoj je bilo puno šljiva i tu smo mi gore imali pčele. Malo gore više na brežuljku jednom, evo sad ću se ja gore popije polako, idem kako je to izgledalo. Vidite, tu je jedna divana bila, kako smo mi to zvali već. Ja provlačim se sada, tu je ulaz u kuću, kuća je već ispucala sve i tako to izgleda. Malo čudno, to je mali prostor, tu je nekada bilo ognjište i tu u nekom kutku malom smo mi neka živjeli, tamo jedna soba, ovdje druga soba, gdje se to i gore tamo. Ja sam zadnji put bio ovdje u ovoj kući, znači 83. Tu imate, piše Mjeri Blagoslov, 83. godine. Ovo je jedan stari kredenac. I tu negdje gdje je ognjište bilo, na tom mjestu je umrla moja majka. Kad je rodila moje 9. sestru, odnosno 9. dijete. Ovdje gori, malo dalje kad idemo, tu je nekad za nas bilo veliko. Je bilo jedno mjesto gdje smo se mi igrali zvano Glavica. I na toj Glavici, brežuljak male, ovdje su bile pčele i nama je sa te Glavice do kuće se činilo da je vječno, da je daleko. Međutim, to je toliko sada zaraslo da to izgleda 2 koraka. I sad se ja polako spustiti dole iz Glavicu, ići gdje smo mi se neke kao djeca igrali. Sve to zaraslo, a da nema slučajno od jednog susjeda krava, to bi bilo neprohodno. Evo vidite ovaj brežuljak. To nije nikakav više brežuljak, to je sve zaraslo. Kao oni brežuljci u Rimu na kojima su sagrađeni gradovi koji više danas nisu brežuljci. Evo toliko. Sad idemo da dolim iz Glavicu. Prije to uopće nije bilo tako strašno za nas, za djecu. A danas je to, evo vidite, kamenje. A tamo su iza gajevi, šuma, planine, koji su isto kao danas zaraslo uz žbunje i to sve, bregovi i tako. Evo vidite kako to danas izgleda ovaj put. Toliko. Evo sad sam došao do jednog drugoga dijela Glavice i vidite, ovaj gori gaj i ovu šumu, to je pripadalo svima. Nas nekoliko ljudi ovdje iz sela, ali ima jedno plavo oko cvijeće koje nije tako ne izgleda tako loše kao za ukras. Ali tako dole se čuje malo dalje auto. Ove planine nekad ovdje smo mi obilazili i tako ovdje je bila jagoda. Bilo je jako zanimljivo. Danas je to sasvim nešto drugačije jer ovdje u ovome selu već u zadnjih 15 godina, 10 godina, tako mi se čini, ne živi više niko. Samo mi se okupljamo jedan put u godini, dolazimo na groblje, jer je groblje naše gori u selu. Evo sad polako ću se spustiti dole prema putu i dole sam niže ostavio svoje auto.
Tako moram polako kroz ovu šumu. I tako. Ovdje je bio jedan put prema Bentu gdje je bio mlin koji je nekada hranio vodenica jedna gdje se mlilo brašno, gdje su ljudi iz kruga sa 10 km, 15 km dotjerivali svoje žito, pšenicu, kukuruze, zub, ječam u štiri da bi se samljelo, da bi imali se prehraniti i mogli jesti. Ovaj put izgleda ovdje prohodan zbog toga što je ovo visoko rastinje nije dopuštalo da raste mlado i da bi mogao ugušiti zaraz. Ja ne stignem sve ovo obići, ali eto jedan dio mogu tek toliko ovako snimiti da se to vidi i zabilježi i tako. Putevi su ovo i staze ostale jer i krave koje uzgaja jedan ovdje naš susjed, to su jedna vrsta krava koje poznate su sigurno nekima koje ne treba ni paziti ništa, one se same hrane, same se tele, a njihovo meso većinom se one se ne muzu, ali se meso koristi za prodaju i prehranu. Evo vidite, to je sve. Ovdje doli jedan, vidi se na jednom mjestu, jedan dio, ne mogu sad povećati, ali to bila je nekad vodenica naša, ali ona je isto zarasla i sve se to srušilo. Znači voda bi se navratila iz potoka i onda bi sve mlilo žito. Sad jedan putić, ovo se ovdje mjesto zvalo Bent. To je bila jedna njiva, velika ledina, koja nije bila tako zarasla, kroz koju se moglo proći, u kojoj je bila djetelina, a tu je odmah blizu bila vodenica. Kako sam rekao, ta vodenica je danas više nije tako kao što je bila. Sad ću pokušati prići na drugu stranu. Evo tu je napravljena ova, evo moj brat. Jesi uspio? Jesi? Evo prišao je i ja ću se pokušati. Evo ima jedan kamion, jel se klima? Da. Evo tu je znači vodenica. Sad ću pokušati prići ovdje preko vode na drugu stranu. Da mi se klima, dobro. Evo. Uspio sam. Evo tu je vodenica i tu je bila jedna mala s druge strane kućica i tako. Evo sriguo sam i burazera. Tu je, sad ćemo prići vamo i stigli smo u Mašet. Pazi, tu ima isto tamo jedan potočić. Ovaj se zvao jedan naš, a ovaj se zvao drugi Višenski potok. Idemo kroz šumu. Tako. Evo tu smo. Evo dole se vidi moj auto. Vidite kako idemo mi tu. Priko potočića. Jel ima ribica? Nema. Jel ima ribica? Nema. Može ima neki, a može i nema. Najvjerojatnije da nema. Ja ću se koristiti malo ovu gore drugu taktiku, s gornje strane. Izišao, nisam htio u vodu. Tako tu grančice. Pazi polako, bruda. Evo vidite, to je malo jezero tamo, napravljena jedna brana. I od te brane je voda svedana dole na nekih 2,5 km. Ovdje se gore nalazi jedna štalica gdje smo mi nekada držali krave ili ovce preko zime. Dakle, to je moj auto parkirano. Znači mi smo gore dobili. Tako. Otvorit ćemo malo auto. A ja ću vidjeti da li ima ovdje kupina. Kupina ima. Oni su otišli u brat prošla, nisu htjeli brat kupine. Evo vidite. Bio kupine. Znači, nisu prskane. Malo su zaprašene, možda od auta. Ali nema veze, one se mogu jesti. Čak se ne trebaju ni prati. Jer neće ti ništa biti. Zato jer su bio. Bio znači bio. Evo vidite.
Vidimo. Evo kupina. Prije ovih kupina nije bilo tu. One su kasnije najvjerojatnije. Tu prispjele, došle, narasle. Znači sad bi se moglo praviti normalno kupinovo. Nisu pojeli kupine već ono. Pa nisu oni ni navraćali tu na kupine. Aha, da, nisu. Ne bi rekao. Nisu, oni su odmah otišli dole. Da. Nije bilo usput. Ovdje može biti jako zmija, puno, možda poskoka. Ali mi nismo baš ni išli na tu mjeru da ga nađemo, a nismo ni jedan ni našli, ni vidjeli. Bolje za nas, mada mora biti slučajno negdje u kamenu. Neće baš biti ovako u kupinama, ne voli on kupine, ali znaš šta bi mogu? Uzeti onu jednu bočicu plastičnu pa unutra metnu kupina, brate. Idem.